Chitini pain ko ra troxiani Kechengsi phong Rongkimi Presbyterian Church Diphu hin pen patir PC Diphu manja ka chelenga tovar Miles Troxia long kido Harvard Crow alang tengalong okipar hi ka chepate kebi pon Rongkimi Presbyterian Church akeja tum karbiang long arat ka chupha pona tengpen pini Kechengsi phong okipar hi ka chepate padopon lo laso okipar hi ka chepate long prek jama hawar pen okipar hi aning ke hangtum bang tharoi sirap likebra sirkya bang phu bang phiatung chepati dunlo kachepati long ki chengsia nong itangka suri phokep jitu hajar ka pensi chepalong pondo okilong ilinra gram trokebra pho hinia nong e tangka suring koira pho simeon inti pensi chepalong pono lapen okilong ilinra gram likebra pho ki thomanong e tangka suri kre pho reverend sermon starong hang pensi chepalong pono lapen okilong Haro ner kebra tokbor ki thop phaiwi napen ok kilong chengabang binod basumatari tangka sturi pho an chipalong pon lalang litum bang prietum si ke chengsi phum Rongkimi Presbyterian Church pen ki patri pi okipar hi ki bialong anong i chipalong dunlo ini litum Rongkimi Presbyterian Church pen ke chengsi phan angling competition mate okipar hi competition dipon lo tak sedeng terang aro 7 mile long bini kadok we total 149 participant ang chitong dunlo mesen me penil tum pijut long pamelo pini se apang se nilitum bini anong e kilong tum hanamen piklang koning tum kiching se first sketch kilong abang ke binut pusumutari pulo alangli suri pho tangkalong pon lo Diphu asol lapen first second third kinu tum hanamen piklang koning tum lo first kilong bangke 1 kg 65 gram alang li kg 2 hajarika girla sor alang li pensilong pon lo suri phokep anong elong pon lo lapen second position kita bangke simeon engti alang li ke 1 kg 0.45 gram an long pon lo okithe alang li suring ko rapho tangka long pon lo lapen kijut se third position dam kita bangke reverend sermon sarong hang alang li ke umrong su dimha south district pen 830 grams alang li longpon lo alang li third position longpon lo lalo ase pini nilitum Rongkimi Presbyterian amon dilipen program okapari pan keching silang gibi tebonta me munit kachito ki ong pen apot neng arong lo mesen me at exam jin pen nilitum pini pijut long pame pot kadowe participant atum phanda News report Karbing Long Life